Abalandeli siyabonga Khuzani ngokusimela ngeqiniso. Sanibonani kupina upla kufunyaka lombuso njengamanje ubingelela yena ke mathinda cebo intombi zimqomela amehla akabanyeze baqomele imali uthi wazi ngena kwethu ngabe usifuna khona uqala la ngicela press subscribe share phinde comment khuluna konke uma subscribe ayikho imali yakhe ihambayo kodwa ke nganeza ukuthi namhlanje siniphathele izimnandi izodwa lapho khona ke uKhuzani umfoko kaMpungose esike unyenyavu le40 Everest Platinum lapho khona ke ephume ngo2023 kuthiwa ke imoto ifike ngalo ulesithathu njengoba uKhuzani eseyisikile yena namuhla istatement sakhe sithe namhlanje umhla wa-24 February 2023 ngiyaqala empilweni yami ukuthenga imoto engaphezulu kwemiliyoni konke lokhu akukhona ukuhlakanipha kwami kepha amandla akho mdala ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uvume nabantu bakho bengeseke emculweni wami namhlanje ngihamba ngeNew Gen Ford Everest Platinum 2023 iV6 i3 liter iturbo idiesel 4x4 le moto ifike ngolesithathu eSouth Africa cishe ababili bathathu abanawo zintsha sha imoto enabo bonke ubuxhaqhaqa besimanje inamakhamera umzimba wonke brake umyoshayisa yenza yonke imikhuba ngithi kubona bonke abangesekayo ngithi ma Blue Nation nanka amandleni uNkulunkulu aze yanibusise siyodibana nge29 April eCalifornia lapho engiyofika ngayo khona niyibone ngicela niyothenga amathikithi anegama elithi Khuzani eShoprite halala congratulations ngiyithenge eStar Nissan eValley ngiyabonga #ngiyabonga @serial_dunga @muzisambo wasethi Ford Motor Company wasethi #umqhelene thawula ngane kwethu Guluva TV siyafisa ukubongela ke umfo kaMpungose lapha siyajabula mangabe abaculi bekuveza ukuthi amandla noma ke izinto abasewa ngazo imali nezinto nje zomculo zonkana bayakwazi ukuthi beyisebenzisa ngendlela akekho umuntu ongeke ajabule uma ngabe ebona le moto kaKhuzani siyafisa ukuthi halala Khuzani halala Ndlamlenze siyafisa ukuthi nawe ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde comment khuluna konke uma usubscribe la ku Guluva TV ayikho imali kahamba kodwa ke suke senze ukuthi kube wena oqala notification uma sikufakela ivideo phambili mina ke mathinda ahlangane kwivideo landelayo ngiyabonga.